nami amukela eka Tsongarap Talk Show. So loko ni ka ni scrolla ka YouTube ni realize swin'wana ku ri okay ni hlangana na ti-track ta xisa lexiwani Simefree. Loko ni cheka ti-track ta xisa lexiwani leti xi nga ti release before xi suka ka Bali Music. Loko ni cheka ti-views ta kona guys ti le henhla blind loko ni cheka ti-views ta ti-track leti inani Simefree a nga ti humesa a ri ka Bali Music. So loko ni tlhela ni cheka music lowu a nga humesa since a ri ka or ni nga ku since a hume ka Bali Music, ti-views ta kona ti le hansi because this year I think January u nyikile album leyi vitaniwaka ku Karhi. I album kumbe EP I'm not sure mara ni tiva ku title ya album Karhi a yi ri na about 6 tracks. So loko ni cheka ti-track leti hinkwato guys, loko ni cheka ti-views leti ti nga kumiwa hi ti-track letiya, okay, each track ka channel ya Simefree loko ni cheka ti-views ta kona i vo ma 2K 2.5K views. So guys, loko ni compare ti-views leti a ti kuma Simefree leswiya a ri ka Bali Music na ti-views leti a ti kumaka sweswi a nga independent artist a ti fani. Loko ni cheka track leriya ra Simefree na mani this guy na MT, track leriya guys ri over 100K views ka YouTube, ri le ka YouTube leya ya Bali Music. Loko ni tlhe ni cheka music video lowa Simefree track leriya ra Ngolova leriya na rona ri over 100K views, mara ni twela nyuku wa xisa lexiwani phela i mintirho ya xona leyiwani yi nga sale ndzhaku. Vanhu va ha ri ku yi tlangeni ngoma liya ya xona na MT, vanhu va ha ri ku yi streameni ngoma liya ya xona ya Ngolovani. Phela liya guys hiti liya i hiti ya lifetime, i lifetime hit. Ku hava munhu loyi a nga ta ku hawa mani busy ngoma leyi liya i hiti ya lifetime hit. So lerin'weni ngoma ya ha tikuma ti-views mara hi ku a yi le ka channel ya yena or a yi le ka ti-platform ta yena. Swi komba ku yini swimalana se swi nghenaka hi ti-views tetiyani swi ya ka Bali Music. Mara loko ni cheka guys ka Bali Music ku na D-Michaels una channel ya yena mara u le ka Bali Music. Leri ngo na Simefree kahle why nkarhi luwa xisa lexi a xi nga hleketanga ku rini why na mina ni nga ti endleli channel ni ri ka inani. Problem lebyi bya vu-manager na byona lebyi bya biases and ti-artist to tala vhele loko se ti approachiwa hi manager a ti rhandzi ku vutise swo tala ku ri ku endleka yini hi ya tirha njhani. Kuma ku humesa music mara a wu upload ka channel ya wena or a wu fakiwi hi wena ka ti-platform, wu fakiwa hi khampani. U nga pfumeli contract yi vula sweswo ku fana na sweswo na ku u pfumela yini. Loko swo fana na sweswo ni wena swi ta ku luzisa hi ku a wu sure ku ri wena u ta tshama ka khampani liya for how long. U nge he vi ka khampani liya for the rest of your life. Obvious u ta va na ti-plan in future, so u nge tshembeli ka record label leyi u swi tivaka ku ri a wu guarantee ku u ta tshama ka yona for a lifetime. Guys a ni ali ku Simefree xi nga ri kona ka Bali Music or music wa xona or latest album ya xona leya nkarhi yi nga va yi vi na ti-stream te le hansi ka YouTube. Mara xiyisa lexiya guys loko ni cheka ni this year xiyisa lexiya xi na freedom na loko mo cheka
xi endla music hinkwawo sweswi u ta xi kuma xigazeni u ta xi kuma ka yini xi se lexi xi ba music hinkwawo leri ngo xi kuma opportunity yo yini xi tirhisana na ti-artist tin'wani hikuva sometimes loko u ri na manager guys swa tika ku ri u tirhisana na ti-artist leti we u navelaka ku tirha na tona hi mhaka before u endla sweswo u fanele u sungula u approacha inani u fanele u sungula u approacha manager u yi byela ku ri yini ku na munhu wa sona ku tirha na yona loko manager yi nga pfumelelana na swona sometimes ya ala hi ku a ku na ngoma mi nga ta yi endla so na khensa guys ni nga mi byeli ni ku subscribe-ani loko u twa ku ri video leyi a yi ku tsakisa just subscribe or if u twa i nga ri ti-video leti ni ti endlaka mina ta ku tsakisa subscribe wa yimele yini ka swikokwalano subscribe badaso